Enenthi kauntini ya Masaku nimendeka kutetheanisya na muvia wa uiiti na uima wa mwii kumilya Syana kukwata Nzanzo ya Polio nthini wa iseso yivaniiwe kutwaiiw'a kwa ilungu ya mithenya 5 kuma matuku 7 mwini uu ni kuma kwi Lucia Mbatha ula ungaamite utheu na iseso yi kilio mbungeni cha Kangundo ula ilesea kana kwianana na livoti ya ikundi ya World Health Organization kauntini ya Masaku ni mwei muisioni wa kukwata Uwau wa Polio na muno kuma kaunti ya Garissa palambe wa Syana 5 ikwatekanite na Uwau. Kwethwa mwakani wa 2021 Nzanzo ya Polio yanenganitwe isioni cia Kangundo na kundu kungi kauntini ya Masaku. Sasa isioke wengine kana kwisuthana na miso ya Uwau wa Polio lo ninite isioni laitwanite na kaunti ya Masaku na muno kaunti ya Garissa kula Uwau ikathite kana uvikie kuoneka tumichambe cha kunengane ingi twisi kana itu na nenganite mwaka wa 2021 ni chakana nundu wa kutwaiiw'a nthi ya Somali na nitwisikana kuu ni kuma andu ala moka kulika refugee camp na Syana mbingi itenzanze WHO kana muvia wa afya kwa nthi yonthe ni manethiiwe mena iseso ya kwithana detection ya polio choni cha Syana 3 kuma nthi ya Somalia ila ina ikambuni ya Adangera Garissa na twethiwa tutonya kwithiwa twi muisioni ithie ta nthi Polio wakwata Syana vevinya kana nduvoa Enenthi na atongo isioni cia andu nimendeka kukwatania no kana kwianisya iseso na kunenge Syana ila sinethiwa miaka 5 Nzanzo ino ya Polio mukulya ni kana tukwatianie isesoni yi na no kana mututetheesye ni kana andu maitu metikile wito uyu wa kusanza Syana situ ni kana isianiwe no Uwau wa Polio twisi kana Polio mundu mwana awa ndaboa otau nitukukulya atongo imaitu na ni kana nitutonya kwithiwa kwi mathina tuendee na kunengana ni Nzanzo eno tukethiwa ona kwina misyi ila mivinge na andu matekwenda kuvingwa ingi Asyai na nthini makula kumilya Syana ila sitonya kwithiwa na maonzuki wathukanyo ma uima wa mwii kana mamuthamo na ala mena ithiwa miaka 15 monaniche maonanyo kiwathukanyo matailetwa ni meva kana mathimwe na kwikiwa ukunikili masiwe kana methiwa makwatiwe ni Uwau wa Polio ivindani ya tene otau twina wito wa kethiwa ni mwisi mwana witha moto-ini maitu ena thina wa kwonza moko kana mau na mwana usu miaka 15 na kuthea na mwana usu ndana avaluka kana akatinwa ni kindu kana akakunwa moko kana mau mambie kukosa vinya o mana mwana usu matakitali maitu moka ni waile kumatavya ni kana akekiwa investigation na akaetwe sivitali ila yiva kuvini kana asiwe kana ni withiwa ena Polio na nitukumya ithimo ila syaile kumwa ni kana itwawe vala syaile kutwawa laboratory situ ni kana mwana usu athimwe ngikila Enenthi mekwendeka umanyani kana Nzanzo ya Polio ndina uthu mwini wa Syana ateo kana inengano isuviane Syana na Uwau mwisi ula utonya Ikwata Enenthi maikete kila nzekesya kana Nzanzo ino ndina utethyo nthini wa Syana kuveta utichi muthuku wonthe ula utonya ulikua nthini wa Nzanzo ino Polio ndina madhara kwa mundu yoyote nitwitho watu inengwa ndeto mbingi kuhusiana na Polio kuyiwa Polio ati yanengwa ni nzie mwe ya kusia Asyai indi nienda umwakikisha kana Polio ni Nzanzo ila kunenga na nundu wa kusia wa usu wa Polio na ndina madhara yoyote kwa utu ikeke siasa iulua iseso yi na hivyo nde tume nikienda withie Syana situ ni syavikia kusanzwa if international government tuitha tuikwatania na Ministry of Public Health nikienda withie kila kana konthe nikavikia kusanzwa na wia witu ukethiawa kwithiwa tu provide security na indi kuonania misye yonthe kwa utwe mukulie inyuonthe ala mengeiti ziozi thwasi nikienda withie ni matona kuvingwia mundu wonthe ula ukuka ukulya uthei nikienda avikie kusanza
musi yonthe ikana kanete kana ikethwa itona kuvikwa nundu kwi namba ila ikethwa iandikwa gwikithia kana musi usu ni wavikwa. Kauntini ya Masaku, nyeneta wa Boni, Mutesia.